tuwi binut punang kolo pena lason di isa lasi nangke tong dunai lam lah nangke nili atumi heta nili tum dibion long executive engineer nodal officer pen keting waya itu masai do pini nili pini mau si success lagi partialian melang non nili kecun si tanang litu masuk ke ketong along nili pan nangke tong dunai polo halo sosai nili pipok si pini nang litu makang honong nili nangke tong dolo nang litu long place lo nasa Fransi pini rukasen long ka Charlie awe mar lapen ke adi soejang di alang litung pini laso program ke organize ili tung hala so a college pen ke litung bang elo bang et pen ili tung kaprek asai he pan asai se litung claim mom lo wo fisita hala bang so ili tung ke claim rap ke tam rap non pun dai litung ceteng ini anu pinta amena hard dong si ki bilangan lo ili tung malo ake tok nai lepan ake the nai pusi nili ling mathalo asi nili nali tumpan bidi suri lepan nang than tekan oji lagu tete sitami nili ning matha non alang li binut ningi lo he thom ni alam nili point endulo lasi la anang bong pen nali tumpan ka churu nei nali tum pini graduation and elo kumane ke master degree complete elo mane B.Ed complete elo sita nangli tu he aphan काम के क्लेम नॉन कुटा इंकॉन देला लाबांग नि नंग तुमन चोरो लो कतो बे फंका लापेंते नॉलेज बांगे नंगली तुमन सी क्यों लो आईएस बांग निली थेमो दे नॉलेज नंगली तुम सी क्यों लो सीता नीली के चोरो दानंग लाबांग सो कॉलेज लोंग ने साबु थांते पो अदो एता रुकासेन कॉलेज लोंग नीली थेखे सीता आर जाबदु नंग को हदा नीली के दाम भूत के लादा सोनू गुप्ता alangli GS cholo tini hadang langlo karpia tumsi ki kim ke rang katu kobe labang so college sita pinier ni da ilung GS anda tutun tekhe amasi la so challenge ni leda GS tudun lo rar tum students tum kang hon students no support tekhe sita mini ars aptun pe ni le ke claim ko an ke chok thelune nang tum students tum tinang theklong lo nang theklong pen ni li ke theklong da college long GS ke बिहारी दलो इनु tahini dolo karbita inu ne dolo sida hala tungpen angparta nilisi students akang hon kelong pusini ni tema thalo bang dito asap ke dobom mo kasi non ke bang zilang apor itu koso si klem ponang ji mala tamil itu jihan pona lapel itu athepi bang gelalo ini tu pinia bang atu ibn hala teron sa ho la su horu bang koson pe si kapachun ponji ba pai tumching bai bek nang ji pusi alang lihir pita pulo lasi nilihin pen bang gelason si mathalo je la su asai bang kapachun ji ko mentuma pini pina tarik update bang hot nak lapen ini tu la su asai kapachun ji pan presia committee tu nai bang kir ba bang pre pho ba bang pho pusa mela so committee bang pini mat seng de nak alang litu mahin pen sila bang ke langpun project kuan pensi kuan cunji ma kuan sinang ji ma kuan ni si pisiklen ji ma bangke alang litu mahin pensi ceparai po bahini chairman ason convener ason bahini pikong na bat baki gili to member do na nasi to waktu angau lo kini ta malam ko la ke tu awareness program ibi ko lam kata dikit dia kita me la puli tum ko kita kolam ke ilitum amuni dapai la pen budget chelang nei gitu ate ma Halloween athai si kita pada ke tum le rock pen mo kaka maha dorte de prote kata kasik sagalam do togi itu asa phai pen adim katik pame pen si itu ma budget lang nang na bang lang det si kuan ma kenang initum kapen wan si la ilitum non ete kon la finance secretary bang sangko si finance security dan negara pun terjima akan la det pen ini tuh si kecil pinaing malata ini tuh budget kuri nana hasil ini tuh ojo disopen hormon be lagi jong daglo mau ke celang bang dulu lapen awareness bang ke klaim nih ke tipu tak sipi mah lah bang ke last one pu ke dengi blote inut mesen lapen lapang selesai klaim tekdi ini ya bang pu tangkong kini niliin pen ke jong dam kang tung ke ili tu malong mo pen asti itu tara mo mati en tora ke hai binu terang lapen
Surian ka alang litum hanjong ti konveno la pen chairman jong ti pipon der lo blote la bang so sai sabdir ben pimpon di ma puti ni mata la pen education penting lo ka prek awareness program abu ka kemotan sumi ti kami ning lo la pen la so butang ni lisene bakai ini bakai cikong dunu atau sulong la ti sabdir pen ni tumen pen la bang so anti drug penting lo education awareness ko ka bang Klempon lo blote misendi la pen nilin pen same unida kami asap itu kerap untuk pardon